هذه التزامات تعهداتنا حول المؤسسات مع المؤسسات الأجنبية، التزامات دولة. احنا دولة قانون واحترام المؤسسات الوطنية والأجنبية والخاصة والعامة. هذا مستثمر أجنبي جاء مشكور جدا، عندنا اتفاقيات، عنده التزامات تاع تشغيل هو ملتزم بها ومتعهد بها، واحد التزمنا له انه عنده مواد اوليه الان ممكن تضيع ممكن تتلف موجوده في العرايس، وعنده ماكينات معناها مواد معدات يخدم بها، مش يحولها لقفصه باش يوسع من قفصه، باش احنا نقولوا باش يجمع مراكز التصنيع نتاعو ومستعد. واعطانا قائمه اصلا شو ياخذ 210 من المواطنين اللي كانوا منهم العرايس واللي كانوا يخدموا في العرايس، ايش لازم يخدم في قفصه ومستعد باش ياخذهم على رفق بالنقل اليومي، يهزهم ويجيبهم كل يوم، او يعطيهم تعويض باش يهزهم بهم بالكرام وغيره، ويعطوا لهم فلوس وهم يكريوا على ارواحهم في العرايس في قفصه. ونحن كدوله كحكومه تعهدنا انه سنسعى لايجاد حلول السكن لها في المنطقه دي. حتى توا نشوفوا شنو اللي عندنا غادي يعني مع المواطنين، مع الساده، مع اعضاء المجلس التاسيسي، مع المجتمع المدني، بيعاونونا في المنطقه باش يقولوا محلات تاع كراء ويسكنوا غادي ربما ارتاح لهم. حتى تعرف احنا عندنا في برنامج الدوله توا عندنا برنامج تاع بناءات سكنيه اجتماعيه باش نملوا حي كامل في المنطقه ديك في قفصه، نعدوا منه شيء للناس مشكل ياخذوا فيها زكي، العمال باش يخدموا، باش نعملوا مواطن شغل في قفصه، باش نحمي الدوره الاقتصاديه في قفصه. لابد العباد اللي عندها تسكن باش نوفروا شيء. فطيب في هذا بدينا في العمليه دي نهار الخميس اللي فات، مش امس اللي قبل، شاو جماعه يزاكين جاوا مجموعه باش يعدوا باش ينظفوا الماتريال تاعهم وينظموه. شنو باش يعملوا؟ 5 من الناس هجموا عليهم تقريبا 400 عبد فم العرايس، وقريب تولي فيها فوضى ولات مش قريب. جينا للمواطنين لا مش معقول، هذا مش معقول. هذه دولة مؤسسة أجنبية كان ولا تركينا من كونفيسكي. They will insure their transport, and then the government will try to find another solution for those people if they will be able to live in Gafsa. وهذا احنا التزام لازم ننفذوه. هذا التزام الدولة، مش التزام شخصي، مش التزام مني أنا شخص، وإن كنت وزيرا فهذا وزير في مستوى وزارة، أنا هذا التزام حكومة، يعني هو التزام دولة مش حتى الحكومة الحالية الدولة، لأنه هم الناس يجوا دولة تونس، مش الحكومة هذه تمشي ولا تجي ولا غيرها، لأنه يزاكي موجودة في تونس مع حتى حكومات أخرى، ثم التزامات تونس مع الدول الأجنبية. فهذا احنا كلمنا خيالنا المواطنين في العرايس قلنا لهم حاجتين: اما الناس هذوما يهزوا الماتريال تاعهم ويهزوا سلعتهم ويمشوا ياخذوا روحهم في قفصه، والحمد لله بقوا في قفصه في الولايه، وياخذوا 200 هالمواطنين، هذه المرحله الاوليه، وياخذوا 210 وهما قالوا احنا نبدوا في السنه المقبله، مش مازال لنا حتى في ابريل، معنا في 2013 باش يكملوا الباقي ال 400 ما كانوا 450 اللي قداش الباقي يكملوهم كل. وقال لك من بعد ما نستقر في قفصه بالباهي نرجع، وتو مده شهرين كلموني يحبوا يرجعوا للمتلوي. ومن بعد ابروبو لو سيت دو المتلوي انا تونجو سي فيصل تونجو كلموني يحبوا يرجعوا للسيت تاع المتلوي، ومن بعد يحبوا يرجعوا للسيت تاع العرايس، ما عندش اشكال. طيب قلنا خيالنا في العرايس ما عندناش خيارات، راه يكونوا حضاريين وخلوا الناس يهزوا مسيراتهم ونمشوا نخدموا ناخذوا 210 بقايع ونفحوهم ونشدوا بيديهم خلوا يزيدوا تو. يا ما نكونوا حضاريين، احنا دوله ملتزمين ملزوم باش نشدوا سلعتهم، ملزومين باش نمكنوهم من سلعتهم ومعداتهم. وربما وما نخشاه ربما يقول لك واش باش نهز قفصه، تعرف باش نهز السلعه دي، باش نهزها نسافر بها برا من تونس وما تدبرش عليا. ما نحبوش نوصلوا للحل هذا. Mr. Minister, first of all, thank you very much for accepting us for this meeting. Thank you very much. I understand you, and really I appreciate your summary. Merci beaucoup pour nous avoir reçus, et j'ai beaucoup apprécié votre introduction.
After our meeting, 3rd of January, we also, as Yazaki, started to apply our planning. Juste après la réunion qu'on a eue le 3 janvier, nous-mêmes, au nom de Yazaki, on a commencé et démarré à préparer nos plans. We made a 1-year and 5-year plan. On a préparé un planning pour une année et un autre planning pour les 5 années. Très bien. And also we moved from satellites to mainland, as Mr. Minister told. Et aussi, on a aussi déménagé vers l'usine finale de Yazaki. But to continue, and next week I'll be in Paris with customers, talk details. Mais aussi, pour continuer, parce que là, la semaine prochaine, M. Zaman va être à Paris avec le client. But to continue our plan, we need to raise as soon as possible Mais aussi, pour pouvoir continuer, it will be very bad for us. et si on va faire du retard, ça va être trop mal pour l'image de Yazaki. واضح، احنا فاهمين هذا جيدا واحنا ملتزمين بهذا، وسيكون باذن الله هذا الاسبوع. سنمكنكم هذا الاسبوع من تحويل المواد الاوليه نتاعك، هذا حسب الجاهزيه نتاعك، حسب سأتريبون دو فو موين. خاطر انا مثلا اليوم الخميس يوم الاربعاء الفرق لما كلمت الاستاذ اللوز je lui ai demandé si vous pouvez faire cette opération sur une journée. ou une journée نقوم بالواجب، ولكن بدنا معنا تصير العمليه في اقل وقت ممكن، نصف نهار، ساعه، نهار، هذه le maximum pour que cette opération dure le plus court possible. Ça veut dire que l'opération va durer 24 heures. واضح. Entre 18 et 24 Pas de problème. That it will be achieved this next week. He is asking how much time it will take. We informed between 18 and 24 and hours. 24 hours. So we appreciate and we count on your commitment. Then we will follow to give our promises to our customers. But please, Mr. Minister, if there is a delay, then we will have a big problem as Yazaki. On apprécie énormément et on remercie toute la disponibilité que vous présentez. Mais s'il vous plaît, soyez informés que si on va faire du retard, on va avoir un grand problème avec le client. And we fully trust on Mr. Minister's commitment. Mais on a vraiment une forte confiance en votre engagement. شكرا شكرا. وسنكون ان شاء الله في مستوى هذا الالتزام، في هذا التعهد سنكون، لانه احنا انتم شايفين احنا بدانا والان حاسين مدى المسؤوليه، وان كان لا نخفي ان الاسبوع الفارط كانت الخميس مش امس قبل، كانت مباشره بعد اسبوع اعلان عن النتائج يوم بتاع المناظره اللي كنت طرقت بها في يوم العرايس. وتعرفوا دائما لما تكون مناظرات ونعلن عن النتائج تكون فيها كثير والحمد لله من الفرح، ودائما نجد قليل من الغضب، وكالقليل من الغضب احيانا ما تعرف يؤدي شويه، وهذا كسبب لعقلنا. فحسب معلومات وباتصالاتي بالسلطات الجهويه وعلى راس السيد والي الجهه، فالوضع الان مطمئن جدا، وابنائنا في العرايس متفاهمين جديه الموضوع، وان شاء الله تكون العمليه اسهل ما تصور. As you know, why we had a problem last week, because it was some days after the results of the phosphate company. That's why we had some social problems. But now Mr. Minister is sending, yes, and he is comforting us. He's confirming that he got good news from the governor from Gaza, that everything is under control. The situation is really stable. ونحب نقول لك احنا اليوم في تونس نعيش الديمقراطيه الحقيقيه والعداله، وان كان هذا عمل هو يرجع للحكومه، انه عمل مربوط بالدوله او بالحكومه بالمؤسسات، ولكن يحضر معنا الان السيد المحترم عضو المجلس التاسيسي عن المنطقه، ونزيد نقول اكثر
أنا السيد أنا سي فيصل ليست فقط هو عضو مجلس تأسيسي محترم موقر، بل هو عامل فاعل حقوقي في المنطقة وناشط سياسي في المنطقة مش من الآن، بدون ما يكون لي معه تنظيم مسبق أو هو أنا التقيت به هو احنا الآن مجتمعين في قاعة من قاعات المجلس التأسيسي وإحنا في مجلس مداولات، نحن مسؤولين بحضوره معنا، وهو الآن مش هعطيك المراي وموقفه من نخليه على الهواء يشطب لي الرأي وهو عارف سيكون لأن احنا حتما حتما في القضايا من هذا نستعين دائما بالأعضاء المجلس التأسيسي السياسيين وبالمجتمع المدني هم السنة بتاعنا في أي عملية نخطوها. وتفضل زبيس. Juste, je veux savoir la situation du site de Metlaoui. Monsieur le ministre, il a donné une réponse, puisque ça fait presque une année qu'il a été arrêté, suite à des événements douloureux. Mr. Faisal would like to know what will be the future of the Metlaoui business units as we have 1 year since closing it. Now, first of all, not Moulana seat. Metlaoui seat. Is another question. First of all, we should be successful in Gafsa. Tout d'abord, on doit avoir In Gafsa, now we are in limit. في قفصة احنا في الليميت. The financial auditors are in the plant now, and they are asking us the status in Molares about equipment and material. On a des auditeurs financiers à l'usine et ils sont en train de vraiment de demander quel est le statut de l'équipement et de la matière première à Molares. Today, my talking with Mr. Minister, I will call them and I will give government commitment, Tunisian government commitment, and then I will tell them, okay, it will be unloaded. Okay. Et aujourd'hui, après avoir fait la réunion avec M. le ministre, je vais appeler les auditeurs pour les informer que j'ai eu l'engagement du gouvernement tunisien et on peut compter sur le support pour pouvoir réaliser le transfert. Later on, we will move our equipment, we will start the project in Gafsa. Par la suite du transfert, on va démarrer le projet à Gafsa. Plan is, this is very important. Plan is to fill the plant and stabilize. Le planning, c'est pour remplir l'usine finale et faire des satellites. And if we succeed this next 1-2 years, future is perfect. Si on va réussir dans 1 ou 2 années, le futur sera parfait. I fully support personally and as company. Moi personnellement et sur la tête de la boîte, je supporte ce. But I need 100% Mr. Minister and you commitment to take our equipment machinery out of Gafsa. This is very important. Otherwise, we can review all our plans. Et réellement, je compte sur votre engagement pour pouvoir réaliser le transfert de notre équipement et de la matière première de Molares vers Gafsa. Parce que dans le cas contraire, on va devoir revoir tout le plan. Please, so I fully trust Mr. Minister and I fully trust Tunisian future. Je crois énormément en Monsieur le Ministre et aussi aux Tunisiens. Merci. Alors j'ai quand même un autre élément, une bonne nouvelle, encore pour Yazaki. Oui. Toujours dans le cadre de... Vous savez, j'ai dit et je le redis. En Tunisie, nous sommes un pays de droit. Yazaki nous a adressé
une demande de dommagement ou bien dédommagement The request of compensation. à la suite des événements des événements glorieux du 14 janvier 2011, de la Révolution. Et permettez-moi de vous dire que nous avons reçu une demande tout court et que dans le cadre de nos institutions, il a été décidé, il y a des textes qui ont été définis et qui régissent ces dédommagements et qui stipulent un certain nombre de documents ou bien de procédures. And Yazaki didn't fulfill all the documents, didn't present all the documents to the government. Et malheureusement, le dossier de Yazaki, il n'y a aucun élément de ces documents. The file of Yazaki, a lot of documents are missing. Ce qui nous a permis de pouvoir répondre d'une manière positive à cette demande. Positive? Positif, parce qu'il Il ne nous a pas permis. Okay. Nous a pas permis. That's why we were not able to answer positively to the Yazaki request. Mais, dans le cadre des encouragements de l'implantation des investissements à l'intérieur dans les zones défavorisées, à l'intérieur du pays, dont Gafsa est une des régions défavorisées. the frame of the encouragement given to the regional development zones, in which Gafsa is Nous avons proposé ce dossier à un conseil interministériel. We proposed the file to the Ministerial Council. Et nous avons approuvé une prime pour Yazaki qui s'élève à 1,5 million de dinars. And they will provide Yazaki La prime with the d'aide, bonus, concrètement. with the investment bonus of a value of 750 Donc, ça c'est. Et nous allons, donc, je vous l'annonce, donc l'accord est prêt dans nos administrations. Monsieur Kamel Ouestet, donc le directeur général des industries manufacturières, donc, est chargé de faire les procédures de cette opération. Et puis, on va vous demander quelques éléments, un dossier, etc. Et on va vous octroyer cette prime-là dans les très brefs délais. Ça ne dépend que de ça. Donc, c'est une prime de soutien. to support Yazaki. Parce que nous, j'ai dit, un pays de droit, on fait la part des choses. Là où on peut vous soutenir, on doit vous soutenir. When we are able to support, we do it. Oui. Et je renouvelle notre engagement pour le transfert de aussi bien les matières premières que les équipements du site de Gafsa. À Metlaou, il y a quelque chose ou il n'y a pas? Il n'y a rien. Très bien. Très bien. Nous allons le faire. Vous, monsieur le ministre, vous disiez dans 10 minutes, on a le camion à la porte. De notre part, nous sommes prêts. Non, parce que demain, nous allons avoir, Inch'Allah, les résultats, la dernière phase à Metlaou. Et nous sommes très contents et je pense que on sent déjà le parfum. Et on peut entamer cette opération peut-être le 2 ou le 3 mai à Moulin. Que ce soit le mercredi, mardi ou mercredi. On pourra attaquer cette opération. We will keep in touch and to prepare all the logistic things. And I hope next time I meet minister, all the transfer done in Gafsa in a working condition. Alors, à la fin, Monsieur Zaman, bonjour, Monsieur Zaman
dit j'espère que la prochaine fois on se voit à Gafsa après avoir finalisé tous les transferts et avec le projet de Moulares qui est déjà fonctionnel. And I will take this commitment 2nd and 3rd of May to the board, Yazaki board, as a commitment of Mr. Minister. Et M. Zaman aussi va informer le top management Yazaki board que le 2 et le 3 c'est un engagement de la part de M. le ministre. Nous leur transmettons, nous leur transmettons donc le bonjour d'abord et nous vous remercions beaucoup de cette visite et de ce suivi minutieux de ces engagements. اسمحوا لي بالمناسبة نحب نتوجه بنداء لكل أبنائنا في العرايس وفي كل منطقة في تونس. ومن الآن موضوع جلستنا هذا يتعلق بالعرايس ويحضر معنا مدام زهرة بن مسميد. مدام زهرة عضو مجلس تأسيسي على قفصة. حضرة السيد النائب أيضا. يعتذروا السادة النواب الآخرين هم حاضرين في الجلسة لأنه مش قفصة تغيب على الجلسة. بسبب تغيب وزارة الصناعة ما تغيبش السادة النواب. فنتوجه بالنداء ونقول لابنائنا في العرايس الوضع النقطة اللي احنا مجتمعين عليها هو تحويل مواد أولية تابعة لشركة يازاكي موجودة الآن في المصنع نتاعهم في المحل نتاعهم والمقر نتاعهم في العرايس وعندهم بعض معدات كانوا كيف يستعملوا فيهم غادي يحبوا يحولوهم القفصة. وهذا معنا في اعتقادنا في قناعتنا أنه من حقهم ككل واحد عنده حاجة في دار ولا في محله يحب يهزها. هذا من العدل ومن القانون ومن أدنى مقومات الاحترام فيما بيناتنا. فرجائي أنه نشجعوهم ونسمحوا لهم يقوموا بالعملية تاعهم بكل معناها اهتمام. وخاصة أن بتسمعوا الآن الناس اللي كانوا يتابعوا ربما تصريحات السيد النائب رئيس المجموعة والمدير بتاع المصنع في قفصة أنه هم ملتزمين في تشغيل 210 فرد من الناس اللي كانوا يشتغلوا في يازاكي سابقا في العرايس كمرحلة أولية. وستكون هذا بين شهر جويلية وشهر سبتمبر حتى لأن الماتريال باش يوزوه من العرايس باش يركبوه في قفصة وينركب الماتريال هذا وكل عربي الناس هذول هم اللي كانوا يخدموا به غادي باش يخدموا به في قفصة. ويقول لك في مرحلة ثانية نكمل حتى البقية نتاع 450 اللي مازالوا بنزيد ندخلهم لأنه احنا لما نكمل النظام بنزيد ناخذ ناس آخرين وهما أولى من غيرهم لأنهم أولا خدموا شوية وعندهم مبادئ أولية وثانيا نعتبرهم هذاك حق من حقوق أهل قفصة. وسيكون نفس العمل ونفس الشيء للخيان اللي كانوا في المتلوث شو ياخذوا منهم وش ياخذوهم كل كذلك. يقول لك احنا بعد ما نكملوا امورنا ونعملوا برنامجنا في قفصة سنرجع ونفتح المتلوي. كنت تسمع فيه سي فيصل يقول لك نرجع كذلك فيما بعد نفتح في العرايس وسأنتشر ونعمل لي ساتيليت في البقايا في الكل. فتكون منكم العقل لأنه البلاد بلادنا مش بلاد منع يازاكي ولا غيره والمصلحة مصلحتنا واللي يخدموا أولادنا ياخذوا هم أولاد. وكنت تسمعوا ال 210 اللي باش ياخذوهم لازمين لا باش يزوهم ويجيبوهم وسائل النقل كل يوم وإلا باش يعاونوهم في السكن ونحن كدولة باش نعاونهم على إيجاد وإلا نبنوا لهم مساكن ينجموا يقيموا فيها في قفصة سواء بعائلاتهم سواء خلال الأسبوع معناها كيما يحبوا معناها عن أفكار معناها دي فويي يسكنوا فيها معناها يروحوا نهار السبت واللي يشوفوا عائلاتهم وندرسوها ونشوفوها بعضنا ونحبوا نقدموا في العملية لأنه العدو نتاعنا الآن هي البطالة. هالبطالة هذه هي العدو نتاع بني آدم وهي سبب البلوات كله هي سبب الغضب ولا هم الحق في ذلك. في خلونا عاونونا خلفنا نعرقوه العدو هذا كان في يغلبنا راهو نعرقوه بالممكن. معناتها احنا الانسان هو يمشي يهاجر كل يهاجر لليبيا وكان يهاجر لفرنسا ويمشوا يحرقوا على ياكلهم الحوت في البحر باش يمشوا هذا باش تمشوا من العرايس لقفصة معناها مسافه تاع 70 كيلو تقريبا ومواسير النقل تمشي وتجي رغم ان احنا راه متعبه
طيب نسكنوا في قفصه ونروحوا كيما انا مده وتفرش سنة بيت حتى يبقوا في قفصه ويروحوا في المكان وتفرش. يا اخي نحن نحبوها من هارلون بليت حبوها جنة وفيها البريكاجي، ولكن توجيه العمليه دي. فنداء الى كل اهالي ام العرايس والى كل عقلاء الجهه، خلينا الله يبارك فيكم عاونونا باش نداش نقدموا على خاطر اذا ما نوفوش بالتزاماتنا نصبحوا ناس غير ملتزمين وتولينا ضرنا ما تنفعناش. اريد انه كيف الدوله متعهده بالتزاماتها، واحنا رغم هذه الشركات عملاقه ورغم ذلك تمنينا تصير الدمار والسرقه فيتطوروا حتى لا هم يطلبون منحه ولا احنا نصبح ملزومين باش نعطيهم المنحه دي اللي هي ربما كنا جمناهم بها حاجه في بقعه من بلاد. وشكرا. شكرا.